mbili Mosonjo, tano kwa tano Mosonjo, kila siku Mosonjo, moja mbili Mosonjo, tano kwa tano Mosonjo, kila siku Mosonjo, moja mbili Mosonjo, tano kwa tano Mosonjo, kila siku Mosonjo, Mama suko kubeshya pe ngiyewe turagenda numva nitwagerayo uriki ngaha handi gutyo urumva urabona ndipfa kubiyameje ndahazi urahita ukamana gutyo nuko ari bunsange urumva takakuzana kusimite n'ubwoba umva nizere kuri bo bikore okay tuzamuke kiba bugwere bakira cyafatira hari cyemera tujyogera turebe kambaze ibyo gufata igihe umuze tubihera ibiryo twasinze twinjire we Yesu Você vai fazer o que você quer. Tá bom, esse vídeo. Nada não conhece. Só vi só twist twikondira ibintu. Fata mbere nzonyu. Tihorereye. Amandas. Kwinjira mari. Usaba cyane za baracyaho kabisa. Baracyaho mu Rwanda. Baracyafite umuco, baracyafite umuco n'adima. Kwinjira umuntu gitanga ibiryo. Se we ninjira cy'amafemba y'isoko twinjira. Wese abambare komvare. Yensa naho inyama urumva ndabandahera ku nyama. Ifiriti ndayirya. Urumva umuco ndawuzi. Ntacyo ndi busigaze nana. Sibyo umuntu wabisigaza mwana nako twinjira. Nayiko. Karusha. Jessica. Kozi wanjye bite byawe? Where Jessica? Ale boss. Kwa mara bakiri wabaze cyo bashaka. Urafata ikintu kibaho. Jambiri Mosonjo, tano kwa tano Mosonjo, kila siku Mosonjo, kamateni vifa, mwende pale kusi. Cha muhimu cha kwanza ni kwenda kushoto kulia, naye panda, naye bado tafika. Kauli ya kwanza ni kwamba kuomba maisha, mlale nataka kwa kila mtu anaye hapa. Sasa tule muziki, kila mtu afurahi, afurahi sana, ende pale juu, pale Yo. Bravo. Strafungo di mandama. Raiso. Wait. Boss. Va. Hapo kugira hejuru mw'induru. Hano tukitiburusa. Twebwe turishyura twese. Nishyura. Ayo arishyura. Ni ibikora cyane. Abosco utinda no kugiye kurya ibyo. Ibyo biri. Bora kandi wese arishyura. Batuzanye ikikabisa. None se mama muje kurya muje kurya ibyo. Kikirego. Kikabashitse. Mufite byinshi muri iki. Ikigo bije. Shaka kwakimanitse. Umva. Kugiye cyo kurya kitaraza nimwe muretse kumusakuriza tetino ndimo hano. Awasi boss. Babwiye ngo abaseriveri bagire vuba. Heiso! Where's? Heiso! Kani boss! Nena boss ni? Boss ni. Mukozi ninde? Mukozi ni njyewe. Nese kimba nakwambara navuga wumva. Ako boss ntabwo nakumvisha. Dore ujya kuza kontara twagiranye urumva amasezerano twagiranye arayo tugiye kongeramo agira urumva ko nzajya muhamagara ugatinda kwitaba mukata amafaranga 98 kwijana cy'umushahara imbabazi pe ntabwo nakumvisha. Imbabazi nazi byakoze igihe ubikora ubizanye ubwa buri munsi ngiye gira imbabazi uri kumfatira n'aba bakiriya bazabana icyo bafata urugendo bwire na Jessica muze mubakira Napata iki kiriya? byari byose turashaka cyose turagana bitwe aho kucyuma dutigira mutuzane fast Nta kibazo. afite n'akandi kazakeneye kiravanye bose abasezerano n'ubwo bashoboye sebeko ubu kubikora kabisa barasha bagiye vuba Jessica kuna biriko biri nenda shaka iki kuranje Takiriko. tuzane biri cyemufata neza bakirasha ibyo uburuzi ibintu byo kujya gusereka abakiriya babatungiye nabyo simbikeneye Nisika commerce. ugiye gusekera abakiriya kandi ugaragaza ko uciriritse kuri ufite ubwoba shene Tenho uma bola. Não, braço. Essa mãe da banda já na
Yesu agenda ndamujyana. Ibyo ubona mwana. Wabyanga. Umbabaza. Mana nambangamira mwana. Sinaburi kurya gake. Kurya gake. Sema ariko muri kurya nk'abatazaba. Bidusakuriza. Aretse gusakuza. Kwishira akaba ari iby'umuntu handitse N'iby'ubu. n'ibyo. Ngiye saa munani. Utegana n'umugabo wagenda agaruka kabisa. Reka neza uri resitora yacu nayanditse sinasha. Ubundi ahangaha hitwaga ngo ni Mukaso. Umuntu watekera jewe. Imwana z'umusara pe. Umushahara we tubongeza buri munsi ahubwo Kubera ari mu ahangaha nyinjira mwasomye ku cyapa gute. Sikunte bijya gutse bose nitwara. Basizo mu nyinshi. Mwana pe bazina tagima. Iyi resitora dukora ibintu bitandukanye mu bwishyu. Ayabyo kabisa. Twebwe dukoresha ikoranabuhanga. Ushobora gukoresha mobile money wishyura cyangwa ugasinya cheque. Ngo Ntabwo nabyumvaga. Nababwiye ati twebwe amafaranga nta kintu ngombwa bitewe n'uburyo ki tuba twateye imbere. Kuko ushobora kuba wakoresha mobile money cyangwa ugasinya cheque. Twebwe birakora. ngo ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? Twebwe amafaranga mu ntoki gutya ntabwo Sijya cyapa twabonye hariya. ushatse kuvuga iki? Cyo kwa mu gihe cyane. Ijya mwatuze ngo kandi ngora dufite nimero. Natumira hano na. Ndio na watse. Mama yasobaza. Ntabwo sazo ni ibyo buru. Ntabwo. Tumba nakongera. Nakongera. Mbona bwana? Cyambe definite. Kubongeresha twabongera simuyarisi. Mwako mwari mumareji. No turarya ariko. Muzima kumele kama mukana tunani sakuzo kazo. Ah ni banje bade. Mureba umuntu twasanze mu bakice mu cyapa cy'isumo. Uri kurya ibyo sha. Kase ni ibyo umuntu. Ngashe kama bwira bahoje. Ela kabisa. Boss. Bana yanjye ko mbona makasa neza nabira sani ngiye kwikumba kabisa. Ngira ngo rekonde neza ko. Murakoze. None sasha na masheke. None na masheke ni Ushatse kuvuga iki se? Ushatse kuvuga iki? amafaranga. Amafaranga. Ntabwo tukiyafata twebwe. Fasinya na sheke nta kibazo. Cheke pesa ko cyane cheke kwa Cyapa nyabaki. kidende mali. Oya, nakore ko mali. Boss ndio. Bravo boss. Oya, sitacha kwa mwanditse cyangwa ngo muze tubihe Ufasha hano twishyura abakozi bakora kwa tukishyura ibyo kwa mwari. ibiki boss. Hano mugomba kwishyura. Izi mbwa z'injyana zikorope tubarente. Umva boss. Ngabwiza kuri boss. Boss. Ziriya mbwa zije muri toilette. nazigejeje boss. Noneho ziriya mbwa nizigende zikorope toilette nuzivana zijyane mu cyumba. Yaje mwereka icyo nzikorera. Boss kagende bikora. Sawa system imaze iminsi verify abanza niyo ugiye kwikorera. Boss kandi ko Ndi kibonye ndikanga. kibore askuri ikinwari. Ibyo nagenda biruka. Aho cyamfashe n'umusongo cyatera kibore ngiye. Nagenda biruka. Gusa byari bityo basi. Nafashe n'umwanzo ko na nimugoroba ndi bugaru. Je buri munsi ndakuvuza ngo nzoza ngaruka. Sabagome nyine baragwira. Ngo ibiryo by'ubuntu cyo maze twashaditse. No boss araje. Nashaka guzimukana. Aya boss kuri Imana gutwishe kuyasiba. Imo bigerageza se. Ntabwo mutwereka akazi dukora twitaye ivuru nuko baradukeneye. Umutwe kano. Mbona to Twereka ko tutari n'ibyo twitahira. Bari muretse boss aza. No.